newspaper for mutie ya na Martin me adom na bibia mebomu on the 25th September no ye kobi ba na yakogya ye nua be makwabne champo ewa na wadi ne maame na nti eno akire no ene ye behu enda ye bepe ba bi de abrewa ato amana kogye na home yara se aba me da se wuja mako amenchia Katakyie adwumafo nyina no krenie o ma che modo pa sabre wi no obezese ento wa unisi bia da form na no so adwumafo wa sei brani abribia na yetwefon frau kwabna kafra o mo hyemedian ne ebra no so oda de dia na ya ne mo yade wota so dwendwina eyiye ne ni pa ba fie ne ya wie no bi e kro no wona ado so wa bela de Katakyie adwumafo no krenie o ma hyemeden pa ana Afari Community Hospital my phone na the CEO Dr. Osemensa Rodincha ne pa wona ho kani ene ya Dr. Fom wo nyina Mr. Francis baby trascan ona yo the bia ofreme iba ana power wa tuma power ready power era di jarova era se ewa nyanka ho ebusiafo era so ete nkonyamu kama medwumadie eso na wasugo awutie no yedi nkomo enti no na wa hyene nso sedie yenua bayi sisi ade asemato no na de ya wo mu ni se yenwu nipa yo anu na me dey say adane madwundwuni say nti enua be ebewu a say wo bewu ana because adene so say na esi ayense well na wo ko hu ni kra na wo de mana dey na kire say wonnya aka wo so ka say wonnya okay magabi jina yenkodwa so emra na ebre kwa ono so na senua asenua ready modu this is a rich man o plenty no wotwo so what you say nti no ba ni say ya okay afutu a ne betu ye ho magabi yenko obi na ngwazo go ebiu ya ke wonte kwara ba anya wo ma wa sam na ye kan metia sesi adwen fufu abam okay madam wo kwatena we bi a week ni nyina ti anu so ne asam no nese mogabi ye nyina nka no kole na obi aka cho sprase na we pa na se obi aka cho se wo fa ha ubenya sika sika ya de nyina o dio na danfo no so asam a o ka che nzo kola aso tum nchene kola wo de nyame hira mo amompe ampo nte bia ma kola meja no mugabi kasa because the see ya wa mama ewu yankwati adomra ewa do onu ayi be 5 billion mfanya yiye na pa chew oh sika de enye sika ya de ahokira ya ba de ya ne so nsa de ya wodi ano na ya wodi ya de nya wodi anso wan hwe ya benya asem wo ho mugabi yenko Abusia for the room Gateway City Gardens Pub and Restaurant, but we a 9 to remember. Now me aduma e odachana. I was an ambush with me and da a toast with you. Say watching uncle and that do man out then. I carry for and I tremen and you dear. Now me a no Gateway Garden City Pub and Restaurant. And na ye no china memeninda and mre no sia and fa pepe nyina ehia e wo ho da bibia etimi akoso kama pa. So we name Gateway Garden City Pub and Restaurant and Pacho, a one carrier, a senior high school, and na a war. The Pacho from Penning 4 0557 362533 0557 632533 and 0596 491118. The Pacho from Bejo, so Pani be at Timacon. Can so MCC no a basement the flow, DJ Toski, DJ Medica, the Pacho, I'm Fadiano, almost been cancelling in a Tumunqua, the old bar. But modern ne tuntum se fa kobre ma ho da bi nyina e brisi tuntum kwa black mani meme nyina nti extra me adoma da de luma na o tweda no e di ni papa e wo Gateway Garden City Pub and Restaurant na bibi etimi akoso kama pa Afari Community Hospital se men kan kira o se odaroma opa baby na wakwaje ayahwe pa de a Afari Community Hospital omo ya adwuma efiri adwada ekopim kwasiara 24/7 de muni nyina
omo eye adwuma nti bomaden se wo yoba na oba bi continental me pacho bomaden afo ni chimo wo yobi na woni haw ananse wododom sen hawa ni nyina edadro da ukwara na memnda ye wo doctors nko a omo he sa afo ni nyina nti bomaden pa na fa sa ya ni nyina bra afari community hospital na yamo na bibia intimi enkonkan pa obi na se sabi wa wodi no ntimi mfa fru ana kampese wati manyi nsan a momodi andra bomodi ahwew sanso na obeda so na hona mani no yare kitikiti bi sonso bi abetoton basa ni nyina no yehwe ne atuase dokudoku pa ade ama sanso na corporate service be cha ankwankra ni kwa so premier case a NHIS oba ebeje ni ahwew na bibia atimi akonkan pa ade ama yare bia aye kwanko bia etete ho so no oba ituase ade ama pa general OPD ne kwa de jai ni nyina ya so ye ipacho ye wa ferry ebia Katakyie 90.9 FM no ewo no sa kwantempo no so no eho na be hu ye frepani 0240176502 0240176502 Afri Community Hospital they say yare bia enka dem Big Joe Enterprise men kan to say mesra ofu ne kura wona ani abo fu na ekura wona lock da so na untimi nsu no obena so ye obeba modin a obesese de ama fu ne kura na da so a fabra na fabra swapping onye no ma foforo na bibia ntimi enko kan pa famo any access to na no cell phone home pempande say iPod bibia ni nyina so odunton bi o Big Joe so men kan cho say asantema mu a na so ye emiensa ebo kwa total filling station obehu no sanso na kunsu zongo nyanhye hon so behu no sanso na ahwa kwanta hon so obehu Big Joe the number ni 0245794556 0245795456 ofrena abamodi ajo so na de ohwe bia no timi ama wonsaka Ejapa House ni Ejapa Plaza se men kan cho se uyobi na se wasi mfie wi na opetas papa ene Italian dos papa de se mfie ani na Ejapa House ni Ejapa Plaza o se men kan cho se Water House 25 by 40 no ko na so e na obenya bi ato Twyford papa ni na no na so e me pa cho bomodi abra France ahudo ni nyina no ni nyina oba na so e obenya bi me pa cho Italian dos no de otuma na age bam no na so e obenya bi wate pa cho bra no ma tap sink mirror doors keys handles chemical strips awdo nyina no jacuzzi sna bele nyina no nyina Ejapa Plaza bomodi abra de mo na ofie o enye fe na enya dika we eche kwan wo afari Eli Katakyie 90.9 FM no na wo abosan krom sanso na Ejapa Plaza la opposite Las Vegas awon ubenwu ye for opani kwanchirefo no e was 0552953440 0552953440 ofrena baba modi aje so na watimi no edi nkomodo bibia aye kama pa edi ama Ejapa beauty salon se me fanto anim salon no me kanfo de amanu na ma no pa chawo oyo ba oho fe eye wotiri nwi woni monyam eye wotiri nwi bra na afari Ejapa beauty salon na omu ensesio na omu ma wo ho enye fe enu ntimi srew me pa chawo se eye rig making acrylic nails normal nails gel nails rig installation front type on braiding me chere mesh pedicure ni medicure ahodo nyina no omodia bra ebesiesio na wo ho ayefe enu ntimi srew bra na wo ho nya fe wate enkan kan nnuan ma no emema no mozo momba monso makono nkwan nsa momfa mo mra mo yire no na ensesio mo na bibia enkonkan enfa mo he cha kwan ye wa fari Eli Katakyie 90.9 FM be Ejapa House won bra obemu ye be ba cha obetimi ye number ni o de oba na sa o de o yira kwa ofre ya e be kire 0554389308 0554389308 and 0553099312 bomadia efre na ye nje so na bibia entimi enkon kan pa enfama Oduro mo kentini heba me pa cha so ye huhum anasa wonam ani yare wode ni nyina kentini heba pa cha mo de abra say sunsumu ene honam ye tuase de koreku di ama me pa cha de na tete say heart attack say stroke typhoid menstrual disorder cancer HIV sciatica ya lewe de bi amika mesini ndi de enso say nyam say etete wa ebe tete o pa na do ko sickle cell diabetes hepatitis B me pa cha mu a ye de do be atomo mema mu no me pa cha mu mra mema no ye be ye free wo ye be tuase pa e de ama me pa cha ewu mo so ban bon so afabra bebo modia na ni nyina etimi akonkan pa de ma ho ye cha kwan ye wa fari nkan kwantem so the Church of Pentecost na edi animhwe eda adwa da akopim kwasiada anopa no nwotwe kopim anwumre no nwotwe da mu ni na ye adwuma frey 0243288647 0243288647 o frey a bebo modi na etima so bafia e fa fari di kan defense ya okay na eduwa e de ofo to so no so okay aba to so pa de ama okay meda si bebre mogabi no busuafo ene mapa na waton ede amaye me se ha de wo pa de papa ato a won se usika wo de
time chuku na wo fidie na hasan sane mapa ene ebo ho dawro ede ma e wo fie han Katakyie 90.9 FM eso no asugo a wutie no kama me dwumadie e na sabe de wutie no sabe de dumie no aba apa ho sima no aduasa ensia no na chese afrefo eduba akoye me pentam eduba akọ mi si dubienu asamo eduba akọ busiafo duba akọ aba ho sima no eduasa ene kakra ti sabe de afrefo mobre na aso me pa chaw na bia fe na obi tie yen na ntimi twa asem no kakra na onso fra wahu sene o si ebe kan futu a wodi betu yen na yehu obi ade a ne ye ni bere ya ye pe ye ho ntam anya ya ho ntam me pa chaw sene ensunsanso no esitie no ye nyina mfantu ya mfu na se de enua ba ni ho aka edwemu a enya asem ketwa yenua ba ye hairdresser ye ka hairdresser mpa chaw obi a osiesie tire oye tire wo tire wo hihye tire na o chese oye wutie otimu say yes yenua ba ye bia wo se me mfa ni dinsie na wo se ebre kakra ni wo na adwumema na obi baase wo be ye ni ti tinipa ne tena ase no e ma ye wa yi bi edibo etim ye fra ne ribbon na sister ne de ebo ni tirimu efe yi yenua ba ekire mo se na efe ono kla no wo hu bi wo dwa so dati o wa wo di ananse se wo hu bi wo dwa so da enti yenua ba yi ribbon ya odi to wa wo be ye ni tie yi wa ye ni tie ama na wie fine arefe wo nipa so ni wie fi wo so wie fi wo kọ ti wo kwa eche na de oyetire be hu se sister ya yi ni waja na mamfa ntom bag mi na nyambo eche na bia obenya ho aba abeje ti wo ba na me de na ade udi kwa fie ade kwa chen uko bi o bag ma che se ade no 200 Ghana cedis bondo mienu egu bag ni mu na ade ne da so sika nso nya na ade che wo yam hye uko pel uko tenant bia ne ye free ofio na abo na mane wadamfu wo ye se nka wo de kwa akoma ni wura wo de ko ni wura bebusa na wo de ama no wadamfu yi ebe ye ya na an ene nyame hiramu ana mompe ene ade ne de fa bia o ma me kura wa wo ni saman ene de fine ye mfa ne sa na ukwa adwuma mu no na de ne dia baaye e wane we se ohun se da bi nyame na ye den e hira wo se ye obi dia se ye obi nhira na wo kwa akọje ti fa ni pa kro nhira ye den se ye ni nhira se ye ne no me wo de fa ma no na wo horo nsa ye den e fa ni sika nyina o sika ne nya wo dia wo de ade ntu mu no e na sika ne be do nti ka fa tu sika ne so na se enoje na me di ko fie kura de mi hu ye kura mbo ye den enie nti wo de ye den je wa anya ne se nipa ne bebi sa wa wo se deny sa ade ne kura wani ntwa so hu ye na nipa kro ko de na ade ekoye wo re ka be ka so de na ade ekoye ne sister ne da ne tiko e na tipa wo koye afre de wo enjoy sika no ba wo enjoy udi wo feel udi bi to week mpaboa ta ade e ma ya abaso ye ba sa ade a ye hwe ba bia wa feel ya fa ade no me se ye wa amamle bia ye ma no sesen wo ni ma amamle nti udi me nya ma no nti wo na wo ka wo ba waje afiri wonsam afre de wo da no wo sound dayem wo generate fa ne rebe ma no wo san anantwie san ese ama wo yare wa dwimbo ya abodam kwa afa na ade na bre ye se Katakyie ye hwe nipa ne ma na o meje na ade ne nsa mpa na che nipa so kura wa ode ho kura wo se wushi anda kope wuni mu no na ye ne ye kwa akofa no asam nti abusuafo ene asam no eno no kwa YouTube a me pa cha odwumedie etwagu wo honum Katakyie FM TV na wa subscribe na wa share de amaye na bibia nso ye kama me ba cha number ye didi dwuma wo fie imum 0594 2128 23 0594 2128 23 0594 2128 23 Hello. Good morning. Hello. Good morning. Morning, no, me do for pam. Pacho, dini baby akase free. Yes, sir, mommy, I'm akase free nebe. Mommy, ya nebe here too. Emani brother do. Mommy, ya my wife ni so kaka mai wadaroma. Omusa my ni brother now so dia. Just what do you want? Okay, ya ni brother bet obi ade. Jadi ya mami sesen ko yesa. Okay. Kita namba no ba be na ni asana dia mte.
eno ya sam no abei na how katakyiefo de be na o betimi aya ba o asam o de na ebetimi aya iko ko nipa no yi aba ko man okay next so ba no be yo no akasa okay yate mama ya so de a o kan no hello Wafia eja good morning no abeku Wafia o da me twa ma pe wo enye mo akonfo me wia me ngwafo we o ma fa me foni mi sika nyina kafra ate ala ensa be so e be du am hu djuma pa o de mi ano enu ti na mo te mi nka te kafra yeti o abe o Wafia ya ni de do pa no enye no asamo o say enye ntwene mkonkone nkrama pa na pa mu no zano awon nchire be ogora wo ne wa na ponkwane na ntwe za meka wo ya ka pa ne yo wada ase e ma na bi ani breu enye izo